share or attention TV de yedin sempane niema ekoso a wankasa wuti bia na ebia ya rehost ebi nso aye digi senache se attention TV yes we inspire you more. Eye 2013 ena oyine bi esi wo Ghana eye nuabema odwuntuni Castro a oye na dwen so kwaji nani kakra ewo eye Volta region ba bia ya ye gi ani wo ho a chese ho no mpanifo pa na ekwo ho wona na adamfo baby jet ene ko ne sebe ne kanchima wo kan wo eye nsuo no so na omukota na chese yesi nsuo yi afasa enipa mienu Castro ene ne kanchima no na bayo ana wo kan wo ana se ne girl ne ne ko e de ebusuafo atana se aye moye sa time no nyina aye na yia pre na chi esie ne kama na ye Castro de ye nyina ye nim se ebusuafo ambodwa ama celebrate nyina nka se ne de ye kota krade akosie eye Castro anase ye ko na yia anase ye ko bibisa ebusuafo anye bibia sa da besin na mecho se kwentwa besin ne yan yo Castro yi we na akofabara ye papa prophet ba ko pe ajagraja se Ghana fo sebi ye de adwene edi agro Castro what yase a wo mu ye oti asase so na mu ye abayo no woni ne kwan no oyira ye na wo se wo ye plan bi ansa sam ebeto no nye enti Castro owo ho mbre bi kura no ye kan ya ka se Castro ne bank account aye obeyi scan ye tie ni nyina wo yusu ana ye se si ajagraja etu na no to se ye nyina ye menstro because Castro what yase a wo ba Castro the destroyer wo bank sankasanti ye nyina ye hwene na ye nyina nim so wo na achi no eye anase ni oyira ye na achi no enkofo bebre de kaya akonfo kasa ye asofo ni bi kasa ye Castro tiase Castro wu ye bi se wo wu e bi se wo wu ye ye hu ni fu besin ne weja e de abebo so se Castro what yase asase so a wodidi ennom pepepe my entire Braja Ambassador Castro wu ye the last time I think entertainment show so Castro we be say what about Castro we Bible say Bible say apo be ni pa die pie obi anu o puma ya fa say ya amfa dia anso na ma na wa puma to ni ma ensu bie ni o Ghana o wuto ensu ma ensu ni ma to kokoso ade ni ehu Castro fu up to date Castro we Castro, Papa. Castro is alive, and one of these days, Castro will come back. According to spiritual law, spirituality, a free consume. Castro, how many years in you? According to the how many years in you? Over 8 years. I don't think Castro is not dead. Mark this on the wall. Before Kabinasia, men and catch us a carry with FM so Castro and one of these days Castro will surface back. Then I make catch your plane. Wow. Yes. Castro is not dead because Ghana. Oh, hit a 10-year mark now. You presume dead. Yeah. Nobody. I think so. I hit that mark. Nobody can prosecute you or anything. But Obi, I'm talking about spirituality. Obi in question. Their friend can cast with behavior. Yakobabaka. Obi, say cast with behavior. You can get question. You never Okay. Say omuko ada ana oba wu nibua Castro fini ni pan nanam dia do que faz Janet Band it is a Castro pie ba ya obi from Pacho so does that also mean say Janet Band so we let's say I'm not talking about Castro. I can tell you spiritually say Castro with Janet Band was around Castro na make Castro always. Wow. Michael Jackson is not dead. Osama bin Laden is not dead.
sunsun ma sem na adami kan sa si we see akobe baba ako e fe ni man we do SB o ka chem se men kama no to me se assassinate me wo na nsia na me ka se Yesu onye nyame ba no mark I Gabriel bana Mary or wari Mary Magdalene obi di o mo number frame ka chem say if I want the people to come after me I should shut up kise ba jaka there's some secrets Castro wajira ye ache said 10 years in 2013 enti Castro baby I was shed my yehu ekwentua akra